Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Jenipa. Jenito ngembok. Secenit apa aku? Lagi pura sika macu keluar. Tambah tampak sika. Percuma ganteng. Melepot ko kecap. Anak apa jadi ini? Wah, mbak mati. Apa? Apa? Kok gue meluah lah. Berde. Sige pera nak nero. Kedua pun nak nagarta. Nak kedaya apa sih kak? Percuma ganteng kalau malu pek keca. Tuh garunasen. Masa gara-gara kecap minadik magarta. Au. Tuh ngenasing ero anak nai. Kumanda kecap di magarta. Kenapa diri ni bawa aku sedih. Deh. Tuh nak jam bah. Bagaimana kejap? Amma ini, kasi dah lah kaya jibar mundur dulu na misi. Oh, barak mata ni. Peris segi urat nadi ni. Detak-detak mampu. Tama lagi nak kajari ku paresa. Kali ini kayak jantung nah. Berdetakmu karo jantung. Oh, nadi nana berdetak jantung nah. Barak mati ni. Tusuk ni karo. Tinggi kayak jantung bro. Koi ka jantung atau koi? Oh, bisa ni. Ih, mak detukmu pa. Detukmu biar aja. Tapi lo tu kasih ditai. Tapi om masih tu kasih nak tulung ame biri-biri kuy. Melo na niya kairo. Kuy. Tahan pa ji. Tiga nakapat dosa ni. Oh, nak tujuh dia. Main sakit mati kuih aja. Padu lengkap. Tahan apa je? Jadi gau sopa sore ni ya. Ini bangku nasal sungko na. Kira-kira aja nah. Walau kira sungko tak. Tiga aja kurunang kami Dindri. Mati. Lagi nang kasih kurri awal ni wajib balik. Mati turun berapa?
Kita dulu ini beri-beri, Meng. Wih, tak lupa kasih. Tiga nih orang anak kembali nih. Itu aku. Dua Andre ay. Anu ko ama ka pada biasa. Masih pak dua kalau ke mimpi. Ah deh, kita baru dong. Oh, ini kayak CD deh. Ini mana cuy? Tadi mau dicium-cium. Mau lagi. Dah kau lama sekali ko. Karena mereka sayang mama tak. Kenapa bisa? Gara-gara pergi sayang minta uang. Minta uang. Jadi nama mereka maknu lagi. Nama mereka maknu karena pergi minta uang lagi. Jadi mana itu yang pergi nu beli ya? Tada. Ada lagi kecap. Lihat ni. Nak tu cuang-cuang. Manis na pada manisku. Anak ni. Pegang ni. Mudah-mudahan boleh kau sadar yang minyak kayu putih. Mana kakak gue? Pinsa ki Dendre. Pinsang kak. Kunti kakak pinsang. Itu naro isi. Boleh ni pada rewa. Wah semak benih ke bulan janda tak. Kalau ya, janda apa? Jadi kalau kamai pak. Masuk kori di mali pak dia nak baju. Dia kilo kemana? Masuk kori di mali pak nak baju. Oh, ya rona nai, iya senar. Iya. Wah, ya ro, isi ke senar. Tepe sungko ku aga bangku ku te ke mana ni loker. Itu nak isi pak ini dia nanti lo kemana? Di tu kapan na le ke rumah. Wah, ini ja. Kami sak malai. Kalau malai lagi. Lagi ketega, wah semalam sempit. Wah, ini nah, aja nah. Gara-gara jibarin na rutul. Nah dia usah diuciri ke sularaku. Kebun natunan. Nak kicap mi mandri nak jamba-jamba maku kan. Alde kami lipaku. Cik ini dia sular. Maga tahu. Alah deh cing kamu. Itu magaw orang belok malai. Nai sekedar bangkuku. Mana nala tu jadi tiga berani malai. Pak masong ko ridima no kak tiwi kareo bola. Ternyata macam tu pak ya tahu roh. Iya soalan daro dewa lupain nah. Langsung ko ridina di pasan. Pas itu ni mana ya roh? Liu benar nah. Ternyata macam tu mataun nah. Padahal tuliu nuko, tuliu lelu bangku. Tetep tu mak mbok nabantu. Tapi tetes sila to law sapai. Apa gara-gara lena? Mak benih kak kuwi sih dia taruh.
Narika na sa mga isi. Minagkarata pa lang sa kajamba-jamba. Tawaga hayar. Purapo na sa masikula ngalina. Kupong ngalasa. Naman na mabiruba dito na iseng. Nga, radyo ka na ito lang. Sekarang buka bangkuku ya. Ngarit lo kay tulay ay. Achin din nasa disape na di parunto. Mudah-mudahan kasih magati mamarako. Sabab mari cak mana ni sularaku deh naga pagi. Hai. Oh. Ya roda na bantu ka din dero. Lah yan. Ya. Ya langsung ko ridi. Wey. Mati nih jah. Haji Bahari. Masalah lupus ya. Kumejo. Kumejo bacuhi. Ikumeto na. Kumerohi. Mati nih jah. Oleh silasan. Main satu ngisi karuna utah. Oh, dia nak cucu. Mana lari kau? Wih, mangga kau itu lagi mangga padi. Daduh. Pak Jene karo aja. Tak kalah nih. Sangir malah ke Pak Jene. Umaga mak Jene. Tadi pahan namang ngaribi. Cek depi. Nah, lo kau tu meta kai. Jadi Pak Jene karo sangir masa ada kagak. Alah baco. Masa ko pala uta. Ih kalau meta ko. Halah. Paumpak ko din rebang kuta aja. Jadi makada kau lo sekarang metar. Jadi pasrah mani kai. Mani naga jalan lai. Buntu nilah lagi. Salah tu ka wai na. Adik pak ko bacuhi. Dek lawat ko wai. Poso tu nak lari. Poso kayak gitu dah kira pai macari tu pai pada jadi batin macari tadi be. Pak ko bacuhi. Dek lo ko naseng anakku tu. Pasong ko ridie bae ti kari bolae apa. Pinsa ka kero rolo na WC di. Ya mata tu aji. Ha, nayana rodo. Oli ko asel malah terima kasih ko iko mah gina lari ko. Poso putunan no. Iya poso tu. Pak Mai dek mah Paulo made cinro aji. Dek muka be bangku ka do lari. Ya to si salah toka pak kabiasa metoka pak kuria baco. Dia na salah ka bangku. Mana pinsa ka tu kata ni tu bangkuku. Oh, ya na tu na lari ka aji pak. Bangku tak wak tahu kasih. Pak baco Lebih to malah terima kasih ko iko pada. Seandainya dia ko gagal katulu ka lalo ko nalo na WC di. Oh. Agak to si to anu jama. Oh, dik gagal kasih ujama aji. Karya ria mah remendra. Oh. Lo ko majama. Itu aji. Bah. Anu ku daratku mah misal to daratku paliwaluan na tu Oh iya ya ko remai. Iyo lewas wala security. Hansi pakerwelo ko. Oh. Itu ngeki aji. Wah, to ka. Kue loko nu lewat jama baja. Baja jama no. Oh itu kayu kasih aji. Oh aji. Aji. Mati kayu. Tak lemes aji. Ada anak asu. Napa
udah cek dia ceng na buah sika. Dek jama. Ayam itu jama. Ayam mu cele. Dek beto tendai tola tendai ko lauk. Kurbako. Kurang ajar.